Inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda yongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu mudugudu wa Nyakanyeri mu kagari ka Mujuga. Iyi nkuru yarishije abanyarwanda benshi. Nzabandora ushinzwe gusambanya umwana w'imyaka 18, Nzabandora akaba afite imyaka 45, akaba yasambanyije uyu mwana bikamuviramo ingaruka, akaba yajyanywe ku bitaro bya Kitabi kugira ngo yitabweho uyu mwana ataza kuhasiga ubuzima. Ni mu gihe umwana bamujyanye kwa muganga ari kuva cyane ndetse byanze gukama. Bisobanuye ko mwebwe murahita mubyumva, ntago nshatse kubisobanura. Hari ibintu nshobora kuvugira kuri YouTube n'ibyo ndadashobora kuvugira kuri YouTube, bivuze ngo ngendera ku mahame ya YouTube. Uyu Nzabandora rero akaba yacitse, bo ngubu akaba bari kumushakisha kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinjwa. Bivuze ngo icyaha yakoze gishobora guhanishwa imyaka 30 bikanongera bikagera ku gifungo cya burundu. Rero inkuru ihisiza y'aka kanya yihutirwa, n'indi bongora ikiganiro babaramamagaye. Nzabandora ushinzwe gufata uyu mwana ku ngufu bamufashe, akaba ari kuri sitasiyo ya polisi ya Kitabi, akaba ari gukurikiranwaho ibyaha ashinjwa byo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Abaturage babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko uyu mugabo yarasanzwe n'umugabo ufite botike ahangaha, rwose yari umugabo uzwi cyane, gusa uyu mwana yari umwana wa musaza we. Mbega amahana akomeye cyane. Uyu mwana w'umukobwa yari wa musaza we, yari yaraje mu biruhuko muri Vokasi, ubwo yari yaraje gusura umuryango. Uyu mugabo birangira amufashe ku ngufu. Ibintu byababaje abantu benshi, bavuga yuko uyu mugabo izi ngeso batari bamuzi, kuko yari inyangamugayo mu mudugudu, yari indakemwa, ibintu byose yabikoraga ku murongo kandi gahunda za leta yazitabiraga. Bivuze yuko ibi ngibi n'abaturage nabo byabatunguye. Abaturage bari mu gahinda cyane, bongeye kumva inkuru mbi, ndetse ibi ni ibintu bakomeje kugaruka bavuga, ariko abagabo nk'abo ngabo bakora ibyaha nk'ibi ngibi baba bagomba guhanwa bagatabwa muri yombi. Ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry aherutse gutangaza yuko umuntu wese ukora icyaha n'igisa nacyo agomba guhanwa n'amategeko, ndetse niyo mpamvu urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwashyizweho kugira ngo rujye ruhana abantu nk'aba ngaba bakora ibyaha nk'ibi ngibi. Uyu mugabo rero akaba yarangije gutabwa muri yombi, ariko ndaza kubigarukaho mu makuru arambuye. Reka twikoze mu karere ka Nyagatare, aho inka 3 zapfiriye rimwe. Inkuba yakubise inka 3 zihita zipfira icyarimwe. Ni mu gihe abantu batunguwe, ariko bavuze yuko iyi ntago ari inkuba isanzwe, iyi ni inkuba batumye zino nka kugira ngo izikubite. Ese koko aya marozi abaho yo kuvuga ngo umuntu bamwoherereje inkuba ngo iramukubita ngo none ngo yishe umuntu? Koko aya marozi twagenzuye dusanga abaho. Buriya hari abantu baba bakaze ba kera baba bazi gukoresha bino bintu by'inkuba. Bivuze rero ngo inkuba yakubise izi nka zihita zipfa. Turaza kubigarukaho nabyo mu makuru arambuye. Reka tugaruke mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu mudugudu wa Mujuga, yaho abagabo 3 bagwiriwe n'ikirombe. Ariko se mu kagari ka Bweyeye nako mu murenge wa Bweyeye ho ibirombe byirirwa bimara abanura. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu murenge wa Bweyeye. Mbega amakuru ababaje, mbega aya makuru rero ndumva natayavuga, kubera ko aya makuru ndabona ateye agahinda. Abagabo 3 bacukuraga amabuye y'agaciro barwanye hagati yabo, bari gupfa zahabu. Bararwana, bavisanya amaraso, barakubitana, bose bahindutse ibyondo. Ariko rero ibi bintu reka nongere ngaruke. None hari igitangazamakuru kimwe ntari buze kuvuga hano giherutse gusohora inkuru y'umukecuru n'umusaza, neza umusaza ari gushinja umukecuru we ngo yamufashe ku ngufura. Iki kinyamakuru cyasohoye ino nkuru ntago ndi bukivuga, ariko abanyamakuru mujye mwihangana, sibyo? Mujye mutubabarira cyane. Ufasha abakecuru n'abasaza nka bariya, ugiye kubahereza mikoro. Reba ibintu bavugiyeho. Ibaze yuko umusaza ashinjaga umukecuru wiwe, umusaza ushaje shesha w'imyaka inga igera muri 70 na umukecuru nawe afite muri 80 na. Noneho umusaza arimo ashinja umukecuru we ngo amuca inyumara, ngo nibajye kwa muganga ngo bipimishe ngo koko ngo nago amwizera. Umukecuru akavuga ati ngewe niwe muntu wanyambuye ubusugi wa musaza we, ngirambu n'igisa ryamara nawe uranshinze kugufata ko naguciye inyuma. Ubuse umukecuru nkanjye ungana nanjye ninde muntu wanja mu maguru koko tutabeshye wa musaza we? Umusaza batakujya musura. Bona ibintu binyamakuru rero biriho ubu ngubu no gukora inkuru zitireninga, ariko nago mubona ingaruka ziba zirimo, sibyo?
nanone umukecuru abashinjije umusaza we ngo ni umusinzi nganywa inzoga mwashizeho kamera. Oya, ibintu nk'ibi ngibi rwose ngiye urari nka mama wanjye kabisa wafashe bino bintu ukabimukora ukamushyira ku makuru nka kuriya twabona ni video. Ndabizi ko mumaze iminsi muyibona itreninga, nanze kuvuga ibinyamakuru byayisoye kuko ibinyamakuru birakomeye cyane, ni ibinyamakuru bishobora kugukubitisha strike cyangwa bigatuma YouTube bayibaninga. Niyo mpamvu nanze kubivugaho, ariko bajye bikubita agashyi gukora inkuru nka ziriya, kujya gufata abakecuru nka bariya ukabona umukecuru ari gusinza umusaza we ngo yamufashe ku ngufu. Biriya bintu nagahenda cyane kanakomeye cyane. Ndetse reka nkwereka aho mbera muri iki kinyamakuru ngiye kukivuga nyishyire hanze nyinenge nibashake bandege, ariko ikinyamakuru nacyo ngiye kugishyira hanze. Ariko reka mbanze mvuge inkuru nabasezeranyije, cyangwa mbanze mvuge inkuru zikurikira. Nimba ari bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ihutire gukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nye mugiye kubana nitwa Urw'inkuru tubakora rugakonkoma Kidasamura. Bivuze ngo reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Kitabi, mu kagari ka Mujuga, mu mudugudu wa Nyakanyeri, aho hasambanyijwe umwana utujuje imyaka y'ubukure bikamusigira ingaruka ubwo yagiye kwa muganga arimo ava, ariko umugabo wamufashe ku ngufu akaba yafashwe yashyikirije ubugenzacyaha RIB. Nzabandora Vedaste uri mu myaka yo hejuru ya 40 yafashe umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 10 ndetse y'amavuko, uruvuze ngo yamusambanyije atujuje imyaka y'amavuko, imyaka y'ubukure. Uyu mwana rero bikaba byamugizeho ingaruka, uyu mugabo akaba yafashwe. Abaturage bavuze yuko uyu mwana yari uwamushikiwe amahana akomeye cyane, yaraje kubasura muri vokasi. Rero sinzi ukuntu umugabo yijajaye arangije yiturira kana ku ngufu hasi, aka kana birangije karaboroga karataka cyane bitewe n'ububabare ngo karagasugi mama, ariko narenze kamasugi atakibaho. Aka kana karangije karatabaza, rero karimo karava byanze gukama, kakaba kajyanwe kwa muganga. Bungu kakaba kameze neza cyane, kakaba kazasubira ku ishuri ku itariki 8 ubwo kiga hano kure cyane, kiga eterina, kiga Kayonza Modern School. Niho kano kana kiga, kakaba kazasubira ku ishuri. Bungu kakaba kameze neza, ariko tayari ubusuki bwako bwatakajwe. Uyu mugabo agafashe ku ngufu tayari nawe agiye gukubitwa imyaka 30 y'ubuginga, ishaka kuzamuka ikagera ku gifungo cya burundu. Iyi myaka ari we uyiteye. Bivuze ngo umuntu wese yikururira ibyago atabizi, cyangwa ashaka kwishora mu manga y'urupfu atabizi, ashaka no kwibariza isanduku atabizi. Sobanuye yuko rero gufata umwana ku ngufu ni icyaha, ndetse n'Imana icyanga urunuka. Bivuze ngo ibi byose nibikorwa bishingiye ku ihohotera rishingiye ku gitsina. Bivuze ngo rero umugabo agiye gukubitwa imyaka 30 y'ubuginga, ishaka kuzamuka ikagera ku gifungo cya burundu mu gihe ibi byaha nibiza kumuhama. Turagaruka rero mu karere ka Hehe, turagaruka aho inkuba zisanga aho inkuba zakubise inka 3 zigapfa. Reka tugaruke mu karere ka Nyagatare, aho inkuba zakubise inka zikahita zipfa. Abaturage bakavuga yuko iyi nago ari inkuba isanzwe, ni inkuba y'intumano cyangwa ni inkuba y'indogano batumye cyangwa hatumye izi nka zibasha gupfa zigapfira rimwe. Nimba ari bwo bwa mbere ukize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ihutire gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ngiye kugaruka noneho ku kinyamakuru cyatangaje inkuru y'umukecuru n'umusaza bari ku karubanda barimo bashinzana, ngo umusaza ngo umugore we ngamucakunga mucanga inyuma. Ibaza umusaza w'imyaka ijya muri 70 na hafi 80 na ari gushinza umukecuru we ngo nibajye kwa muganga nago agisiga yamwizeye ngo kubera ko ngamuca inyuma. Noneho abanyamakuru ibi bintu bakabikamera kabisa bakanabyumvisha abanyarwanda, sibyo? Umukecuru akavuga ati kwa mugabo we ko ari we wanyambuye ubusugi bwanjye nkiri mutonya cyane, kuko urabizi ko ibintu byo kujya mu bagabo n'ubundi abantu bakera tutabijyagamo. None ukumbwira ngo ndagushinze. Umukecuru nkanjye abona ari inde muntu wanyemera, ari inde muntu naryamana abandi basaza se nibahari ngo bagira ngo tujye kwa muganga, ngo ndebe yuko batana kwanduje, ngo nago nkwizera. Gahibazira umusaza arimo abwira umukecuru we gutyo, noneho abantu bakabikamera bakabishyira ku karubanda. Burari nka mama wanjye cyangwa nka papa wanjye mwakamiye bino bintu, ikinyamakuru cyanyu nakirega, ntago mwancika kabisa, jamais. Umukecuru nawe aravuga ati rero uyu musaza imyitwarire ari kugaragaza yaba yanyweye ibiyobyabwenge, inzoga, abayanyweye inzoga, ibitabi, yasinze, ibyo avuga ntago ababizi. Rero yakongera no kuvuga ko aba banyamakuru baje gufata ino nkuru hano mwa runo rugo ari uno musaza wabazanye. Bivuze ngo hari ibyo bumvikanye kugira ngo aze asebye uno mukecuru, ubundi inkuru ngo itraining. Ese mama abanyamakuru bino bintu bajya babikora?
bivuze ngo baciye umuntu w'umusaza baramushingisha bamugurira inzoga kugira ngo aze yandarike uno mukecuru wiwe. Zikari agapangu agatego, bivuze ngo no musaza bamuguriye kugira ngo aze yandarike uno mukecuru we. Ndasabwa rero kujya iyi nkuru rero nk'abanyarwanda ndabasezeranyije yuko ngiye gufata imodoka yanjye nyishyiremo isase nyuzuze mite njyayo ndebe bano bakecuru na bano basaza baduhereze byinshi bivuga yuko ese ibi biganiro bakoze, ibi biganiro babikoze koko basinze bishyuwe. Ndaza kunyarukirayo, mu kiganiro gikurikira reka mbabwira akarere ari akahe, uyu mukecuru ari uwuhe, ikinyamakuru cyabafashe ni ikihe, ikinyamakuru gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ndaje nyarukireyo, ndaze mbasobanurire ndetse ndaganira nabo kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Iyi nkuru muraza kuyisangaho. Iyi nkuru mubana nitwa Kidasamura, urw'inkuru tubakora rugakongoma. Ikiganiro ni icy'abaturage cyangwa n'amakuru ya mu gitondo, amakuru ya saa sita n'amakuru ya nimugoroba. Kidasamura TV Rwanda 5